Gospodine Zahiragić, još jednom dalje. Za vas jedno pitanje. Kakva je, pošto ste vi da u parlamentu u Bosni i Hercegovini, a mi ovdje u Njemačkoj samo pratimo to što čitamo na vijestima, u stvari na internetu, što čujemo na vijestima i možda od naših porodica u Bosni i Hercegovini. Možete li nam vi ukratko objasniti kakva je situacija zaista u Bosni i Hercegovini i možda i konkretno u parlamentu? Zahvaljujem se puno na pitanju. Prije svega, dobar dan i assalamu alaikum svima. Hvala vam na organizaciji ovog skupa. Hvala vam za brigu koju pokazujete bez obzira što veliki broj vas, pa neki broj vas čak nikada nije živio u Bosni i Hercegovini, veliki broj vas odavno već ne živi u Bosni i Hercegovini, ali činjenica da ste vezani za nju je dokaz da je Bosna i Hercegovina u stvari neraskidivi dio vašeg tkiva, vašeg duše i vašeg bića i važno je da imamo državu koju se uvijek vi možete vratiti, o kojoj uvijek možete razmišljati, za koju se uvijek možete sekirati. To je u stvari razlika između Bošnjaka, koji su u najvećoj mjeri u ovoj sali, i nekih drugih naroda koji nemaju državu. Da nemamo državu, da se nismo izborili krvavo za državu, danas vi ne bi imali o čemu razmišljati i bili biste u značajnoj mjeri uskraćeni. Posebno mi pozdravio organizatore, zahvalio se na organizaciji ovog skupa. Veliki broj njih je govorio, oni koji nisu, Kenan, Nino, Metko i ostali koji su na marginama ovdje organizacija, koji nas 2 dana su posvijetili, odvojili od svojih života i mnogi od njih, Mirza da ne nabrajam, sad svakoga nekoga ću propustiti, od svojih privatnih života, to su ljudi koji su uglavnom uspješni, koji su u poslovima, ozbiljnim poslovima, u biznisima, ali su odvojili svoje vrijeme i izdvojili 2-3 dana da se bave svojom državom, da ugoste nas iz Sarajeva i to je važna stvar i pokazuje vašu opredjeljenost zapravo za podršku Bosni i Hercegovini. Hvala im na tome. Također, evo, možda je neočekivano od mene, gospodin Arnaut je ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj, prije toga je bio političar u Bosni i Hercegovini, s kojim se ja nisam baš uvijek slagao, uglavnom se nismo međusobno slagali. Mogu reći čak, evo, da ne pretjeram, bili smo politički protivnici, ali evo, treba priznati da je on jedan od rijetkih ljudi koji u ovim teškim trenucima kao ambasador Bosne i Hercegovine radi dobar svoj posao u Njemačkoj. Želio bih to posebno istaći naglasiti. Kada je u pitanju situacija u Bosni i Hercegovini, ona nažalost nije uopšte dobra, nije čak, gora je čak nego što se u medijima stiče ta vrsta utiska. Nije samo stvar Dodika i mislim da je pogrešna percepcija dijela medija bosansko-hercegovačkih koji stavljaju fokus na Dodika. Mislim da naša nastojanja, specifično diplomatskim okolnostima, trebaju biti također usmjerene na Beograd, koji je zapravo izvor problema u regionu i u Bosni i Hercegovini specifično. Podsjećam vas na zaključke Svesrpskog sabora, koji nije održan tako odavno, koji je zapravo mapa puta pravljenja velike Srbije, koja ima potpune pretenzije. Evo, profesor Lavić i ja smo imali priliku 8. juna 24. godine je to, dakle, usvojeno. Mi smo imali priliku kroz neki institucionalni odgovor s intelektualcima to analizirati i analizirajući u nekom širokom smislu tu deklaraciju zaključili smo zapravo da je to konačni i najtransparentniji ikad dokument koji je usvojen od strane, svi znamo za SANU. To je dakle bio memorandum jednog čovjeka u suštini, jedne akademije, nauka i umjetnosti. Znamo za načrtanje, to je bio memorandum jednog čovjeka. Znamo za deklaraciju SNSD-a, to je deklaracija jedne političke stranke. Ovog puta zaključci Svesrpskog sabora su zaključci Skupštine Srbije, Vlade Srbije, predsjednika Srbije, SANU-a, Srpske pravoslavne crkve, Skupštine entiteta RS, Vlade entiteta RS, predsjednika entiteta RS i velikog broja srpskih političara iz regiona Zapadnog Balkana. S tim u vezi bilo je pitanje dana kada će se ta deklaracija krenuti implementirati. Mislim da su odluke Suda Bosne i Hercegovine ubrzale samo, ništa drugo, te radnje i te akcije. Zakoni koji su usvojeni nakon presude su zapravo bili u ladici spremni. Vidjeli ste da je ustav novi, katastrofalni, fašistički ustav entiteta RS, gori nego onaj koji su pokušali 9. januara uspostaviti
gdje je RS samo srpski, gdje Bošnjaci i Hrvati više nisu prepoznati čak ni kao konstitutivni narod, gdje se ono malo mehanizama, instrumenata zaštite nacionalnih interesa Bošnjaka i Hrvata u entitetu RS mogu etablirati. Podsjećam vas na presudu konstitutivnosti naroda. Dakle, RS nije srpski. Gledam malo prije objavu ministrice koja je doživjela veliku neugodnost za europska pitanja Republike Njemačke, u kojoj je Dodik doslovno istirao iz dijela Bosne i Hercegovine. Čak ona u svojoj objavi kaže iz srpskog dijela Bosne i Hercegovine, pa evo molim ambasadora da ukoliko ima kontakte, naglasi da to nije srpski dio Bosne i Hercegovine, da ne postoji srpski dio Bosne i Hercegovine, da je to dio Bosne i Hercegovine u kojem žive većinski Srbi, što je došlo kao rezultat genocida i najtežih oblika ratnih zločina. S tim u vezi oni, dakle, rade na realizaciji tih velikosrpskih ciljeva sa ciljem konačnog prisjedinjenja prvobitnog dijela, u konačnici cijele Bosne i Hercegovine. Nemojte misliti da su odustali od ostatka Bosne i Hercegovine, nego takva je sada faktička situacija na terenu. Oni argumenti koji oni koriste ne stoje. Ustav Bosne i Hercegovine, dakle, istini za volju, pošto je puno vas mene pitalo ovdje na marginama ovog druženja, Dejtonski mirovni sporazum ne poznaje 10 ministarstava bosansko-hercegovačkih, ne poznaje policijske agencije na državnom nivou, ne poznaje sud Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što treba istaći da u tom aneksu 4 famoznom Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji jest Ustav Bosne i Hercegovine, ima jedan član koji kaže dodatne nadležnosti. Intencija Dejtona je bilo da država snaži i da se državne institucije koje su potrebne za njeno efikasno funkcionisanje uspostavljaju. I dakle, svaka od tih ustanova je dejtonska i ustavna. I to je izvorni Dejton i duh Dejtona također. Osim toga, oni su krenuli sada na napadi na graničnu policiju, vidjeli ste, i na obavještajnu službu najavljuju, dakle, radi se o jednoj demontaži države Bosne i Hercegovine. Ono što mene plaši, evo ovdje ne postoji konsenzus u Bosni i Hercegovini oko načina postupanja, neki narativ koji se kreirao djelimično od vlasti i ta me rečenica najviše zabolila. Evo da ne imenujem, ne treba koristiti priliku u dijaspori da naše razlike ističemo, ali pa neću imenovati ko je tu rečenicu prvi izgovorio, da je sigurnosni rizik slati policiju da realizira nalog suda Bosne i Hercegovine. Dakle, ja vas podsjećam da je u vremenu Republike Bosne i Hercegovine vrhovni komandant i ministar unutrašnjih poslova i vrhovni komandant armije Ali Rahmetli Izetbegović u sred rata poslao policiju u jednu vrlo sigurnosnu, opasnu akciju hapšenja jednog od odmetnutih komandanata, kojom prilikom jeste stradao neki broj policajaca, ali je uspostavljena law and order, kako da kažem, vladavina prava je uspostavljena tada. Dakle, ne može to biti argument. Nažalost, Interpolova potjernica je odbačena, kako i ne bi bila kada je takav narativ i kod nas u Bosni i Hercegovini, nažalost, iskreira. Mislim da je neophodno da policijske agencije na državnom nivou prije svega, uz asistencije entitetskog MUP-a Federacije, kantonalnih specijalnih jedinica, po potrebi oružanih snaga, realiziraju tu akciju ili krenu u realizaciju te akcije i u dodatnu eskalaciju odnosa u Bosni i Hercegovini, jer status quo, ovakav kakav danas je na snazi, nas vodi u kiparski scenarij. Ukoliko hoćete i u moldavski scenarij. Ti dijelovi tih država, iako nisu priznati u Republici Njemačkoj, iako su nailazili tada na razne osude tadašnje međunarodne zajednice u širem smislu, i dan danas nisu pod suverenitetom tih država, nisu priznate, ali efikasna činjenica da entitet RS graniči s Republikom Srbijom koja vodi ovu akciju, njih dovodi u jedan povoljan položaj i za takvu vrstu scenarija. Ono što raduje, možda s čime ću završiti, jeste da entitet RS, i to trebamo na svakom mjestu govoriti, ima diskontinuitet teritorije. Odluka o konačnoj arbitraži u Brčkom distriktu propisuje da ukoliko jedan entitet ne bude poštovao tu arbitražu i generalno Dejtonski mirovni sporazum, će pripasti drugom entitetu. S tim u vezi, ukoliko bi Brčko distrikt pripalo federaciji, to je što treba biti zahtjev naših vlasti već sada, radi sprečavanja ozbiljnije eskalacije, ozbiljnijih sukoba i potencijalne secesije Bosne i Hercegovine, RS će biti podijeljen na dva dijela.
Jedan dio RS-a zapadni u kojem živi više ljudi, koji je ekonomski potentniji, graniči, u tom slučaju bi graničio sa federacijom, sa Brčkom distriktom i sa Republikom Hrvatskom koja je članica NATO i Evropske unije i ne bi više imao Republiku Srpsku Krajinu u pozadini kao što je imao 90. godina. Istočni dio RS-a ima nešto bolji geopolitički položaj za secesiju, ali na tim prostorima ukupno živi, čini mi se, profesore, od 100 do 200 hiljada, 120 hiljada ljudi i taj prostor ni na koji način se ne može efikasno izopćiti iz konteksta i okvira Bosne i Hercegovine. Jest. S tim u vezi malo sam možda govorio korak više nego što se očekivalo, ali ne mogu da ne upozorim i vas da znate kakve su stvarne okolnosti, da ovo nije politika jednog čovjeka, ovo je politika Narodne skupštine. Nije Dodik Milorad usvojio ove zakone, nego Narodna skupština kvalificiranom većinom. U toj Narodnoj skupštini danas sjedi svega par Bošnjaka radi nekih ranijih odluka koje su donosili, koje su bile greške, ali evo da ne koristim opet ovu priliku da ukazujem na naše greške. Dakle, kako je rekao ambasador Naut, kao što je sigurnosna opasnost i kao što je politička jedna kriza koja je najveća od Daytona danas, isto tako je šansa za izgradnju i potvrđivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine, samo zato trebaju nam hrabre odluke. Put u nezavisnost Bosne i Hercegovine pod prijetnjom JNA je bila sigurnosno najkompleksnija i najteža odluka u historiji našeg naroda. Neki ljudi su imali hrabrost da donesu tu odluku, neki ljudi su imali hrabrost da taj referendum provedu, neki ljudi su imali hrabrost da taj referendum verificiraju, izlobiraju priznanje Bosne i Hercegovine u UN-u, a tek onda da tu nezavisnost na svaki mogući način, tu se ne mogu složiti, uprkos, a ne zahvaljujući međunarodnoj zajednici se naoruža, odbrani i utemelji državu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, država se ne dobiva na lutriji, to nije zelena karta. Država se dobiva spremnošću da se za nju gine. Mi smo, nadam se, tu svoju spremnost jednom pokazali i neće biti potrebe da pokazujemo drugi put. I još jedna frustracija koja me onako kao mladog čovjeka, evo, ne znam je li prilika, ali možda bi trebalo čuti ovo i u Sarajevu ljudi. Mislim da su 90-ih krenuli ovu vrstu projekta i genocida nad Bošnjacima zato što su imali sjećanje na prošlu agresiju, na prošli rat. U Drugom svjetskom ratu Bošnjaci su bili politički obezglavljeni. Neposredno prije rata je Mehmed Spaho ubijen. Nismo bili posafani. I onda sa Bošnjacima su i ustaše, i tadašnji, kvislinzi, i četnici, a usudit ću se reći u nekoj fazi čak i partizani radili što su htjeli. S tim iskustvom su oni krenuli 90. godine. Samo za razliku od tada smo imali lidera. Danas ja neću konstatovati da u državnim strukturama nemamo lidera, ali nijedna adresa na svijetu kada posmatra Bosnu i Hercegovinu ne vidi koja je ta adresa, jer su Bošnjaci i drugi bosansko-hercegovački patrioti, i Hrvati i Srbi koji vole Bosnu, a ima i takvih ljudi. Dakle, nije 2/3 protiv Bosne, nego 2/3 je za Bosnu i to je jedan narativ koji treba stanovništvo stalno kreirati. Ne vide koja je to adresa danas u državnim vlastima koja može pružiti odgovor. Mnogi se nude da to budu. Imamo neslaganje vlasti, čak iz ovog patriotskog bloka. Dijametralno suprotne poruke dolaze od pojedinih ljudi. Naši predstavnici diplomatsko-konzularnih mreže moraju reagovati na loše političke odluke u Sarajevu i najave na neka glasanja i tako dalje. I mislim da je to možda najveći problem u trenutnim okolnostima, pošto ova snaga koja treba pružiti konkretan odgovor nije jedinstvena, nema jedinstven stav. I evo mislim da je to zadatak nas domaćih političara, ne vaš da na tome radimo, a vaš je zadatak da radite upravo ovo što sada radite. I rahmetli Ali Izetbegović je rekao, čini mi se poslije rata, da od svih loših stvari koje su desile, desila se jedna dobra stvar u ovom ratu, da silom prilika uglavnom, ne iz želje, ne iz dezerterstva kako neki moji naši sunarodnjaci misle, nego iz puke potrebe, iz egzistencijalne prijetnje, uz bijegu, dobijemo dijasporu koja je danas na našu čast i na naš ponos u svim sferama raznih društava, pa evo i Njemačkog u kojoj se nalazimo,
da danas imamo i akademsko društvo u Njemačkoj, i udruženje ljekara. Evo malo pre doktor Destanović pita ko sam ja? Ja, doktore, ti si Bošnjak. Gdje god se nalaziš, ti si Bošnjak. Po mom mišljenju, Bošnjak je i sa Kosova, ukoliko je on Bošnjak, i Sandžaka, naravno da je Bošnjak jer je to bila Bosna do prije 150 godina otprilike. I vaša djeca koja su rodila u Njemačkoj jesu Njemci u nekom političkom smislu, nacionalnom, ali su u kulturološkom, duhovnom, narodnom i svakom drugom Bošnjaci i to je neraskidiva veza naroda i države i zbog toga ste vi svi ma odakle bili, ako se tako osjećate, Bošnjaci i to je naša najveća komparativna prednost u trenutnim okolnostima. Hvala lijepa. Profesor dr. Senadin Lavić.